Deepika Padukonen Bengaluru naute mi pa ne emne Thlalak leak out phena thudik tak inphum ru chu interneta actress Deepika Padukone nau pai chungchang hi mu tura tam ema heti lai hian actress hi anau nei hun tura in bu sai mek lain ama le afapa ni nge yarin Bengaluru dam doina naute ne na thla an lak dun na chu social media lama a viral na salhe tuzia pakhada chuan naute mi pa ne yangin antar langa anji zelna bangla po naute ming hian a register ani thalak dang pakhat le chuan Ranveer hian naute chu poma heti lai hian Deepika Padukone chuan nui sangin camera lam churon hoi ani he thalak pani hi social media lama a viral na salhe Thlalak te hi leak out angin tarlan ani bok nima sela thudik tak chu heng thlalak pani te hi edit ania naute mi pa nei ti po hi thudik tok lo ani bok Deepika hian kumin September thla hian afama saber tur chu nei don chau zoka tuna hian anau pai lai hi thlariat ani towa thlale mai khian anei to don zok ani annuna bung thar kai turan nia wangin phur takin anin buat saya annu pa hian an chung te le an thian te gift box an pek tur chu tuna tang hian an lo buat sai chhoto ani nu le pa ni to mai tur Deepika Padukone le Ranveer Singh te hian an mi naya te chau an lom je hi lan tiran tum lova nau pang tam tak chan pui ngai te chan pui turin an nau te nei tur den chen hian luan chuan tumbok ani social media viral post atanga lan dan chuan Deepika le Ranveer hian nau pang thom hno le toy brand pakhat baka NGO tlomngai poltenen tho ho nan neya heng thil pek tur te hi an buat sai mek ani Bollywood ta nu pa chelo ber te jinga mi hian kumin February kumsan hi somni pali khan naon pai thu hian pungzar ani annu pa hi Sanjay Leela Bansali Hla Golion ki Raslila Remlilal an setna anin tonga kumnga chung zet ani ngai zon hnuwa November kumsan hi sompariat khan anin neita ani ammalama Deepika hian interview ani na chung ko din chungchang chu soi toa Ranveer nen no pang an ngai na thu asoi lang bok an pahnia chung ko an din hun tur chu an suang to lok chen ti asoi bok asoi zelna apui tlen hun thlenga alai chin te anu te yi apute ale an chung ko chen te chu amu changa piangin alai in thak danglam lo dan chu an shil reng chen ti asoi bok Bollywood industry a hian ming than na le sum hian mi roi bo ol sam ema ma se kanin lama ero tu main selep angin min chei bol ngai lo thung ate amma sabera chuan fanu le farnu kani hei hi thlak danglam kadu lo ate bo ka chung ten in lama min om tam tir ema Ranveer nen pon kan fa lo piang tur hi hetiang tho hian kan enkol chau ka ring ate Deepika hi tundin muna Bollywood queen anime ka box office nama ne na achan chunzom zela hit mu nom tak tak anei nual ane kumni kalta chung khan khovel pum huapa a film chan klem te zinga mi kaltangin cheng vai bel che sang thum zaruk somriat zet ala luta hei hian Bollywood industry a sum la lut nem le lar ber te zinga mi ani tir kalki 2898 AD Deepika chan na film chuan tunhai lo khan cheng vai bel che sang kha za som nga ala luta khovel pum ngai venal ho ane he film hi sci-fi adventure lam ania athon thu ba ka filma thil sang sang hian entu te mit ala hlea he film hi tunhnaya sumla lut nember pol ane kumsan hi somni pathum khan pathan filma Deepika hi Shahrukh Khan nen anin koplea spy action film muknom tak ani he movie hi a hloting le hlea khovel puma cheng vai bel che sang khat som nga zet ala lut ani Deepika hi a che that ema wangle
Sarukan nena an sin chuan fak a hlo em awangin hei hian a film career a din mun sang taka din tirta ani nikum khan Deepika hi Sarukan nena channa dang jawon film a ein lan lea e film po hi a hlo tling le em a khovel puma cheng vai bel se sang khaza somli pariat zet ala lut thei ani tuna hian Bollywood actress a hlo nember ani hetiang khopa box office a record thatak anei thei hi Deepika Padukone September tha a afa masaber nei turle Bollywood actress a hlo nember tan hian thilmak ani rawang chu Deepika hi film pakhat achan mana vaibel se sompanga tanga vaibel se somni inkar a hlo thin ti antar langa hei hian alar na le a hlut na chu nasatakin atipung ani kumni chunga Deepika Padukone film chan sang box office ami hian cheng vaibel se sang thum zaruk somriat zet ala lut thei ani anaute nei tura kirle taila gifting company yin Deepika in give a order Thlalak chuan posa brown paper manga tuam ni in bow rong pol manga ton ania for Deepika ti chuan ziak ani fans te chuan rong pol an thana wang hian mi pano pangan be se ni an ring tunhnaya astrologer Asutos clairvoyant INTM chuan Deepika le Ranveer te malam hun tur hi asoiloka chubaka September kumsan hi somni palia anfa piang tur chungsang soitel bok Deepika le Ranveer hi Bollywood ta nu pathil ti thei tak ania mase amimal ve ve angpon an career a lotling tak anni ve ve thobok astrologer Asutos hian an malam hun tur chu asoiloka Deepika hian fa nei nuwa po film industry a chuan active takin ala omdona mi puida chu ala tilhim rengdon ati nakum kum top hian Deepika chuan international contract assign dona hei hian a career a aro pui hun lai ber siam don ati heti hun chung hian ril ruha na te po atok dona mase achak na le atum ru na in heng boina te hi achin felti rang ati foreign drama fa hi anei thut thei bok atia naute hi mi pa ni tur thule ngovak lo tur ani baka amit mu chu andum pokang ti in ayen thiam chuna soi ani Ranveer heroine Satran Mahadasa hun mang meka he hun hi mitam takin thilan phut hun le loman andon hun ani career lama chuan Ranveer tan he hun hi athalea lotlin na lian tak achan theina na kong hong tu turani don ani kumsan hi somni pangale kumsang hi somni paruk inkar khian khovel puma mitam tak ril ru ne thei tu music hit anei thei don ni in ayen thiam chuna soi hei chau lo po kumsan hi somni paruk khian film lotling tak pahni anei le dona hei hian film industry ya din mun sang taka hlang kai don bok ati ama ero chu he hlotlin na kong hi olsam tak ani don lo ati bok boina sang sang machon nuwa heng hlotlin na te hi achang don chau ati bok heng shil lok na te hi athendik iring ve emle ingai dan comment lama min lo shetir ve don nia